Assalamu alaikum. Hurmatly mekendештер, hurmatly YouTube көрүүчүлөр, бүгүn 15 август 2021 жыл. Апта күнүнө жекшемби биз Сокулук мал базарындабыз. Азыр биринчи видео жем чөптөрдү тартып көргөзмөк үчүн, анан койлор, уй, тоок баарын тартып көргөзмөк үчүн. Видео лайк басып, суроолорду да калтырыңыздар. Kanala катталганды унутпаңыздар. Биз баштадык. Assalamu alaikum. Канча болот арпа? 25. Buğdayça? Buğday da 25 ha? Piyaz? Ha? Paketi 100 som. Jugor kançan eken bular? 22. 22? Bu köy alsa kançadan болады? 20 kilo olur. Былтыркылар да булар? 22 дейт. Былтыркы. Мына, мындай болгон бүгөрү 22 сом. Будай канчан экен будай? Я, ака. Будай канчадан? 28 жамыр бар. Селый жүгөрлөрчү? 30 сом. Buğdayчы, buğday? 28. Buğday 28, жүгөрү 8. Arpaça? Arpa 28. Arpa da 28 ha? Assalamu alaikum. Kança şöf? Arpa? 28, жүгөрүчү? Селый 32. Бул арпа чөкө бирелеби? Buğdayчы, buğday? Охи. Ya. 28 ha? Oldun mu? 28. Arpa da 28, жүгөрү 32. 29 ba? 29. Быйылкы эмне? Быйылкы о. Болорчу дравленный. 30'dan алар. Арпа менен будай. Аралашпа? Аралаш, мына. Арпа. Кылган арпа. Жок, чыгырып. Булар 30'dan экен. 100 сом бар өзүндө. 3 пары 100 сом. 3 штугу. 3 пары дедим, 3 штук 100 сом экен. Сиздики байка? Канчадан? 30 жүгөрү бул айланганы. Аптой сен болуп калган кандай? Розничный эле? Сиз чыгырлы экенсиз байкаша. Assalamu alaikum. Канчадан жүгөрү? 28. А этот или одинаковый? Если много будем взять, там сколько будет? 27. Только сом ступка? Только сом ступка? Работает, да? Можно, да? Так, 96 килограмм. 28-27 болот дейт. Сразу чөп жакып барабыз эми. Жемдер болгон эле ушул. Assalamu alaikum. Qanaqsizlar? Почем? 28. Прошлогодний же, да? Жаңы эмес экен, эски былтыркы. Assalamu alaikum. Qanchadan? Чөп? 280. Тоодун чөбү бул, а? 280 сом. Булар канчадан болот? Түшпөйт сага. 280 дейт мына. Табигый чөп. Сокулуктабыз достор. Бая жамыр баштап кетти. Так, могу видеону тартып алайын. 300. Беде, а? Neydi? Беде, жамырдан да туруп турайын. Канчадан болот эми? Bor 280. 280 болот, а? Канча 3-кос го дейби? Экинчи. Экинчи кос.
Senden bulut deyip bolur. Onda olgan dedi. O kancan eкен onca? Hazır. Так, мына беде 300'den bulat ha bular ha. Düşesіңдер ме? Окончательно. 300'den deydi. Екінші кос, üçüncü kos па? Екінші kos ha. Ha, мол çöptü. Kamış eкен ha bular. Bede pres ha. Bede pres 3. orun. 3. orun. Qanchadan so'radinglar? 330'da otam, çoğun. 330. Bolor qanchadan bo'ladi optun misol mashinasi bilan? 320'dan birim bo'lsa. 320'dan. Bu mashinada qancha shtuk bor? 850 var. Yaxshi çoğun. 3. orun. 50 shtuk cho'ng preslar ekan. 320'dan bo'ladi. 3. orun. 3. kos. Dostlar, Soquluq mal bozorundabizmi? Çöpler жақта. Çöpler shunday baho bo'ladi. Ma'quldosh sotamiz. Hop. Non bildirmesi. Assalomu alaykum. Почем? 320, 320. А столько будет? Qancha bo'ldi? Окончательно. Нет, вообще я снимаю видео. По 300 будет, да? 300'dan. Күттен бері күттірген жамғыр жауадат ма? Чүйді. Жамғырды күттірі ем жауадат. Құдай бер өреді. Саманды сұрап көреді, достар. Pauzaға түшпей қойды, pauzaға. Bede pres. Saman жоқ. Қанша екен бұл? 340 сом. Мына жақта беден. Прес. Мына ке. Saman жоқ соқ болса. Онда болған. Çöp pazar. Saman yok abi. Bedeni karayız mı? Yağmur mengeri var da. Hayır, kancadan bağdas? 330. 330'dan verem bekliyorum. Onda olan çöp. Ekranға жамғыр дейіп, паузаға тұрмай қойды. Телефон. Қараңыздар. Оның есі жоқ екен. Осындай болып ба. Шөп дағы аз екен деген. Емен қойлар жаға кіреміз, жамғыр күшеді. Достар, видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарда қалдырып кетеміз. Сұраулар болса. Видеоның қаталшылық кемшілігі болса, алдын ала кешірім сұраймын. Каналға қатталғанын ұмытпаңыздар.